fia lava e toi whaatalo whaatu whaafunga anga le atu pele. I le nei fo i tū la o le afi. Ia le whubo o maritaimi. Ia o le tātou tala mai Samoa pe o le masani ai. Wa lava longo ina lo o topa ia malo o tau malu mea lo o tupu. I le aso ma le aso usi mai lola o whaafonga. Sa mo ponga nei o tātou tala mai Samoa i le nei fo i Aso Lulu. E o atu le se lau tolos fulu iwa mai le lua se lau su wha. O le au whainga luenga leo lo mua au i teimi umai pāse se tau nu mai Samoa. Leo wa wha mao nia mai le toi fo i tua i o la tau ainga. Ina ua mai a le lua vai aso sa wha nofo i se ai. O le mai ai leo le fitu o su enga mo le koviti mo i la tau uma. Mai le o maua se tasi o i la tau i sia mo le nei wha mai. O tangata whainga luenga o mane e au fia i la tau o lo ngā lurue me lai wa alele. Ma tanga luenga o tiute ma tupe maua. Wa inga le wha asu po le quarantine. O le Samoa Airways. O fisa whi malanga inga Samoa po le Samoa Immigration. O li i matamaita i leo. A to ai matangata whainga luenga le ofisa tu tono o le komiti o whalavlai whafosei. Po le New York. O le aso luas fulua Januari le ana matai unu whanofo i sea tangata whainga luenga o manei. Ma wha mai ai mo le lua vai aso i le vai aso o mo vai. I le asfarai le tu sai o se pepa o whamtalanga. E pei un tuina mai i le malo. E valus fulu i la tau sa whanofo i sea le Sheraton i Mulfanua. Limas fulu sa whanofo i sea le Centuries i le au waa. Ma le toa iwa i la tau nei. Sa whanofo i sea le Faltani Malo o Tivoli. O au whainga luenga lea, o au whainga luenga nei alo whanofo i sea pea i le teminei au fiai au whainga luenga le tanga luenga. O le soifua maa lolo ina. Le olo o lata lata tele lo lata uso o tanga i tangata mai whafolo whanofo i sea. I le tele no fuanga lo whaunga ina whaapea i mano fuanga whaapitoa. Le olo whanofo i sea i tangata le pasese. Le wa fia i le COVID i le whale mai tele mi to tua. O le asto na i se mvai atu nei le ana au mai ese pepa whamtalanga mai le malo. E whailo ai alo whaatu mawina pea le whainu mea i lantou wa a fia le COVID i le tolus futasi. Mai le o iai mani wha amaoninga, ua o le nei wha amai, i tua i le mamalu lau tele le atunuu. Ua wha amania mai le wha amai aina o su e suenga le pisasi po le Public Service Commission, e wha asanga i se tasi o li isa avea msui ofisa siri am tanga lwenga o tiute mtupe maua, ia Elvin Onesemo, i tua inga o whainga wha ala atua o ngalue ai, i le nei tofinga tāua. O lo tua ia o le semo e lona whamatu ina ata se pusa o loa. I se atase o tangata o lona a inga lea wawea nei ma minister kabineta. Ai le ia se whaatanga ngai kiria i tuale nei pusa o loa. O le temi nei o lo o tu ina atu nei le li poti ato o nei so enga i le kabineta. Mo se lato i loilonga i pe ono whaamaunia mai. E le afionga le taitaifono al pisasi. Ia la wanova sa epa. O le tautanga o mawai le masino iuni lea na matalia i so enga al pisasi. E whaasanga ia Onesemo, ma o le taimi tonu lea na tusi ai le ofisa silio am tanga luenga o tiute mtupe maua. Le afionga ia matawheo avalisa vi ali fautua li I leo, ina ia matalia se lato suenga I maa salmianga, o whainga whaasol tu la fone pe o tua iai Onesemo. Pe ta ina toi tau fia le mai ai o le masina muli ani, o na o lea sa a matalia tonu ai lava, suenga le pisasi. E valu masina lea na whaalia na whaatino ina iso e suenga le pisasi, ma ni li poti atoa lea o tu ina atu le kapeneta, mo se lato I loilonga, ma se lato whai unga, e tu so nei tua inga. O le sala muli, na whaalia se tasi o matai, o le tae awa na nafi lea na whai eisa I fonga le afio anga, o fasto o tai luma maota le malo, ona e mafua mai o nisi o la fonga na whaia e se tasi o matai o le afio anga e whaasanga le whainga malo fau le watula I mai e taita ia le saa le atunu I le nei vai tau. E to atolu ni matai o le afio anga na whaapeo na pulo lo I lumo o le whale o le malo I le tae o na nafi e pei o tuuma anga e masani a ia so whaape nei. O le nei fonga sa whaapeo na tali aloa ia le taita I o le vainga whaupawhai le fast. Le afionga le minister kapeneta ia la auri le Watea Schmidt. Le sa ia ave sea ia le malo. Sa whapea o na pulo lo wainei matai ma le afionga fasto o tai.
Ma whailoa ia i loa maali mwhai pule le afio anga. Male mamalu al kapeneta. Na saunua se tasi o matai o le afio anga, le afio anga ia masanga lino. O neila fonga sa whai e se tasi o matai o le afio anga. E whaasanga le whai ngā maalo le oa iei nei. I lunga o penga te whai langi. Ma o le ala leo al whaatino ino le nei fonga i le tai o nafi. Na ia whaalia o matua i maasi asi ali mwhai pule. Ma le afio anga ato no nei tu a inga mionga whapene wa whai e le nei matai e toa tasi. Ma o sei tu o te tau mo no mea o na whaatino le nei tu ma le anga nu utaua a Samoa. Le whaalia e afa masanga le whaafitai e le afio anga le pālemia i afia me Naomi mata afa. Ma le ka peneta o le nei fonga i peon whaatino ina. O nei mafua mai o nisi o la fonga mata utia. Ma nisi o upu mamafa na whai ai lunga o penga te whailangi. E se tasi o matai o le lato o afio anga. Le whaalia foi o mai o na whai e whaasalanga le matai le nei pe o na tua ia. Na ia whaia nei la fonga mamafa i lunga o penga te whailangi mai le ito e o tulava. Ine whanotanga wha le maasina le nu. Ma o le ala leo o whaatea motua i lava o ia. Mai le afio anga. E le ito e nofo ai. Whafunga anga Samoa e misi ana ia tātou pa anga. Ma sani ale loa pe. Ia o se tamwhainga nei ala ia tātou tala mai Samoa. Ia e tu sai fo il nei Aso Lulu mo se sian whapoponga i le aso antai au. Ia au lewa aia i le tūlanga pe o nei i le tau alo tu fisiri nisi. Ia i tūlanga whapole ina i se a whae o no a fia i le atinu. A wana oftai a ingo sa vidi man losi ia ma lapta inga la volo o mai le ofisa wa ai tau i nei tangata lo o alalam papa au i no fuanga maua la lalo. Ina ia tau tuana o lo i lapta inga o lo longa o no ma mafo ti bunga i lea temi le aso. Ia o le tātou tala na mai sa moere nei Aso Lulu. Tātou toi whailoa i le lofa maleanga leo le tua. Tai ina i lo to soifua i le aso atai au. Ai mori temi nei manuia toi la singa le nea fiafi to wha soifua.